بناو خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلات و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آل و اصحاب و احباب ویتوابه حتی روژا قیامته. تماشاوان عزیز ده برنامه نو یا بناو عشیرن ما ایرو لإلخ امدیسا لپیشبری وانا کلی کگده انشاءالله معزوبان خواه از بوابد ما داناسین لیبل وکی هر برنامه چاواگو بشهره که به هلبسته که ام برنامه خواه ودکن ایرو جی به شهرک سید علی فندکی از دخوازم برنامه وکمو پاشه میوان برنامه یعنی معزوبان خواه از انشاءالله و بدم داناسین. تماشاوان عزیز اف هلبستا سید علی فندکی سید علی فندکی عاشق استاد بدیع الزمان بو دبیزه گو استاد هاتی رحای او و شیخ سیدای جزیره بوتان دکوره به عشق و شوق و به جذب و جوش بری خواه دده باجار رحای دگهجه با مدیات دماغو دگهجه مدیات خبر وفات استاد بدیع الزمان دستینه گلکی محزون دبه سید علی فندکی براد به برید مرسیاکی لسر استاد بدیع الزمان دنویسه امیجی به مرسیا سید علی فندکی برنامه خواه پاشه انشاءالله میوان برنامه یعنی معزوبان خواه از بو بدم داناسین. ای دل مسکن دردان ماتزانی گوچبی او سعید جان فیدا جدن مرا جکیس مبی جان فیدا بو قهرمان بو دست به شور علمدن نور دخند و نور درید و هر زمان و آن و حین گر بخوازی وی بناسه ور ریسالین وی ببین بیرقا گو وی هلانی جبو وی دین مبین مچقا پرسی و سحکر وی دمی کسی نبی کس نما بو دین وگوتا وی دما ظلم و زجیر نالا اهل دین بو اهل دل اهل ذکر او لبر وی ظلم رابو لی بتدبیر و صبر چپرا دین گرت بو پاکیج کسکی ندکر حق دزانی حق دگود و حق دکر هر دم وبی ترس نبو جرا لورا بیسکن دائم دگود هر کسی جارک بدیتا کفر و نفاق جد شد صحبت آوی یا مبارک جرگو میلاک تید سود او دکانا گویدانی او متاع دفرود او لشامو مصر و بغده نهو پیدا نبی نل دلهی نل تهران نل شیراز تا گوار یک نبو اهل دیانت لیکرا غیر و مفر سال 1906 ماه روژی دم سهر چو وفات کرد چو مصیبت 100,000 رحمت لسر جه اهل وی دین مبین را چه نمونک تازه بی جاده یک نو وی ودانی بوی خورتن امت او دبارلا و امیر دا غرق دبو ناف خزمت وی د عمر خوی عزیز دا گوه ندا بو لذت 307 پشتی 1000 هجرت درگه باغ بهشت کرم لبروی و بو بله امجی
سید علی فندکی و شیخ سیدای جزیری استاد بدیع زمان و مریه حاضره و تاوی مریه تماشاوانا برحمت بیرا خودتینن و دبیجن گورا توا بهشت به تماشاوانن هجا د برنامه نو ام لپیش بریوانه ایلو لبرنامه خواه ام هاتنا باجار ایلخی لکوبینه نافچه کوبینه گو به زمان ترکی دبیجن قضا بشیری نها ام لبحرزکی بناوه ترکی دبیجن örmegöz em li gundê örmegöz yani biherzikê em mêvanê kek Hecî Senanîk Nasiroğlu'nu kek Hecî Senanîk li oda xwe li qonageha xwe me kir mêvan niha mazûbantiya me dike kekê Hecî hûn bi xêr hatine bernama me serçavar hatine serçavê neşî hûn serçavar hatine çavê wan neyêşi xweda ji we razî be belê kekê Hecî Senanîk Nasiroğlu bi eslê xwe sînkiyê پیشکش عشیرا سینگایی دریه خواه یه مالا خواه جمر وکر دریه دل خواه جمر وکر انشاءالله کلی که هم ده حق عشیراوی ده حق گندوی ده حق حرمه ده که حجیر امه هف پیوینه بکن لجواتا ما جبل که حجی که حجی سلیم هیه که حجی صالح هیه که حجی عثمان هی جوان هنه سیدای گند هی ام جمعیان رد بین هم بخیر هاتن برنامه ما چاوانش خودش و راضی به که حجی بکرتاهی هم کارن خوبدن داناسین ناوه و برنامه و یه باوه و شکرم آخر هم کارن بیشین کرم بکن اون سر چاوراتنه سر سراراتنه خودش و راضی به ناوهم حجی سنانیک ناصروغلیه از کره رحمتی سلیمانم جبرزق رحمه خدا لبه انشاءالله ام سینکینه بله و ناوه گنده مج برزقه اف گنجی ام تف اخربای هفن قرابی هفن کسی خریب جل بامتنه بله 67 مالن ام بله که حجی genel de aileme ایرو گنجمه باجرن الباطمان yani goçi batmanı kırne jibo karsaziyê çûnike ki hacı والله ya buna işe dünya jibo işe dünya gunda işte günde ve jî pir ne durî batmanı no nezikî batmanı ama serveyi mahalle ve hasip çima jiyana gunda yani hem gündu hem bajar ciyo çima بخوده ایش بویا ایرو ایشو عمل yani کتیه باجره تعدل wan dikir yana ایشو معامله کتنه باجره ایرو زراعت تشتک نما yani hep خلاص جیناکه و ترا ما جیناک نعرده ما براستي نفوش زاده بيه و زارو که خود نه خوندن جبنا خوندن زارو تشنا باجره او امکانه گندا جتن براستي çend kilometre duri bajar ام 10 kilometre emj batmanê durin 5 kilometre jî pişeriyem durin bi navçeya bir şeriye ve girê em bağlî pişeriye ne بله اون gundeme بالی bir şeriye bes pergava betirip ser batmanı ve hamlamet hep ser batmanê çünkü yani batman bajar بله. muhafaza yani vilayete ama beje ilişkiyamet te batmanê alışverişam her şey mesela batmanê beri goçe bidike ki hacı günde o çend mal bun yani beri ev jgun barkın herim bajar Vallahi ba me genelde ve arada nüfuse meşgul göç de çünkü İstanbul'u, İzmir'i, Adana. yani gayri batmanı çunu Anadolu İl Anadolu günde me saftırın İro. beli İro İstanbul'u, jgun saftır İstanbul'u da nüfuse men. beli La Adana, enel İzmir, enel Mersin'e, enel Antalya, ama tabii kura Türkiye dağılmış bu ne. lugun hav sinki hani yaji aşilni de Nam, tef sinkine. endame on tunun hav sinki Em sinkine, luhuru sinki em kuru sinkine. beli که حجی کنگی هون هاتن افگند و دامزراند یعنی و کنگی آوا کر یعنی تی بیرا و یا جی باف بیره و در حقی آوا کرنا گند چی جوار گوتن یعنی کی در هاتن چوا آوا کرن tabii önce cami tariha sinkatiye dest pek nefre. Em sinkine, kokame Qaraj Dağı Viran şehri. Em ji Viran şehri hat nevre. Vakte mat nevre jî ev der zozanê mevkiye. Ev serê qêre ku em dijin mevkiye qêre. Yani hakimiyet dîsa destê sinkade bû erê filla û êzdî divir debûn. Ama hakimiyet ya sinkatiye bû zozanê sinka bû. Beli. Yani havîna dihatin. Havîna dihatin çila çûne Viran şehri. Gundê me ewilî bile dere.
em tevj bilêder daxin. Ji wêran şervgirê daye. Na Baɣlî Batmanê. Baɣlî Batmanê. Bilêder navê ji Tirkî bin atiliye gundekî mezin e. Ew jî îro tabî eşîrê din jî ketine. Ew jî Sînkînekeke heye. Sînkîne nüfusa nîvê gund jî Sînkîne bilêder. Îja em ji bilêder matine. Em hatine çûne Kêrkê gundekî berçem e. Ew der ji me ava kiriye em ji wir jî hatine zerçil. Tabi wenge nüfûs jî hindik bûye ne weke vê kapiye. Îca em zercil ku nüfûs zêde bûye, îca bavekî mesela kalkê me hatiye Ahmed hatiye Kanrawal ava kiriye, ew jî mezrake me vêka. Kalkê me hatiye Kanrawal. Dinya ji dewr û dewran e. Îca ji wir êm hatine vê derkê, em berzixin. Ev beherzix jî gundekî saf kevine. Berzqa xirabe heye, ew tarîxça wê xwet kesin zane. Ew jî bi ser vir veyîkeke heye. Yani toprak vêga ne gunde. Toprak. Yani guntin ama navê mevkî wê berzqa xirabe jê redejin. Ev derwenge îca filek ketine virê. Îca zaman hatiye me li virê bûne, em qedîmî zamanê vê derkene dora 105 sal jî. Yani takriben yani dawiya Serdama Osmaniya. Sed salê wanî paşî dawiya wê. Tapiye me dora zêde 120 salê me tapiye me Osmanliye ne. Belkî 140 sal jî qetiya bin. Jin ve jî em vê derkene em bavê korax em divir. Êleh jî gund bû şwa. Êleh gund bû. Gundê Baɣlî bi Şêriyê bû. Gundekî çûçik bêj wek ku digotin. Îja ku petrol derket, îja jî bû bajar bîro nüfusa wî. Ew gundê we behs kirin têkiliyê we çûn û hatine we serhevayî. Em heft gundin em Sînkî. Sînkatî jî em ne eşîrin aslında em aylakin. Yani em tamamê Sînkatiyê bavê heftat gijine. Yani navê bavê we ya bavpîrê we Sîno bû yani ji ku tê Sînkayî. Em wênakê tam net tune. Tabii rivayetin yazılî tiştek tune bûye. Yani goto got yekî ji hev re gotine. Em zanin ku em ji wirê hatine. Em ji ber Rostem Paşam esas em hatine. Rostem Paşa bavê İbrahim Paşa bû. Kokename em milî ne. Em İbrahim Paşa jî yaqinê hebûne. Ji xwe İbrahim Paşa jî millî bû. Erê nana em yani axrabalık Baɣiyê me jî hebûye. İca li wê derkê tiştek hatiye serê we bûraya İbrahim bavî ku dikujin xalê İbrahim Paşa ku dikujin yê me îca ji berê direvin tên naçine. Derkê li vir dimîn. İca li virê daxilmiş bûne Sînkatî. Qismek jê. Yani İbrahim Paşa duê serdemê Serdama Osmanî paşî bû. Ew çax bi navê Hemîdiye alayek Osmanî damezran. Ew jî li gor rîwayeteke hecî dibe Şemera dibe hebûn. Şemera eşîrek Erebayî. Gelekî mezin bû. Yani dibe hakimiyeta Osmanî herêmê dibe birîn kiribûn. Hakimiyeta Osmanî neştibûn. Osmanî jî dibin ev komandariya İbrahim Paşa de. Yani alaya gelek mezin damezran û kuvvet dayê selah dayê demekê di herêmê de imparator bû İbrahim Paşa. Yani özerk bölgawî hebû. Heta îxtiyar derbo meselî wî dibêjin li herêma me Mêrdîn hîn jî yani hinek îxtiyar demekî neslekî ji xwe nesl pil neketiye yani du nesil ketiye. Yani yekî jê dirgotî derbo meselî wî di herêmê pir tê gotin. Dema wî paşî min tarîxê xwend dibe îdî Osmanî jî nemakarî bû zeft bikira. Dibe meşiya ser Diyarbekir. Yani ji bo feteh bike Diyarbekir yani xurt bû. Ji kontrolê jî derket jiya dewletê. Demek ki hûn jî millî ne bahsediyor. Em millî ne. Ji xwe dedît mila eşiretî ji hebt eşîra çêbûye. Yalnız em millî ne yalnız em û İbrahim Paşa axrabayê hebin. Hûn nêzdikên hebin. Nêzdikîn hebin. Çünkü wextê em li virê yê me wextê çûne balê ji ber rişkota. Em direvin yani aîla me dikeve sıxintiye tişine balê diya wî yani pîreka Rostem Paşa deje İbrahim Paşa deje law en yaqin axrabaya te evin. Yani ev hat ev yaqin tarîxe. Wênakê bi vesîle dijin em İbrahim Paşa axrabaya evin. Tabii Sînkatî millî ye. Îjan bav li virê mane, bavek hatiye virê. Hinek jê çûne Bismil, hinek jê çûne Kerboran. Ji bavkê we yê nêzik li ku ne ji xêrî Batmanê yani. Bavkê me nêzik em yê Batmanê em bavkin. Yani em ev axrabaya evin. Ji we qetiyayî. Yê ji me qetiyan em tam net wê nake nizan.
tabi rivayetin. Ye Bitlis'e hene, Tetuan'e hene, Yücal Erzurum'e hene, Muş'e hene, mesela Aksaray'e hene, İskenderun'e hene, Irak'e hene, Suriye hene, Hilvan'e safın, Urfa merkeze safın, Merdin'e hene, İran şehrine, Kızıltepe hene, Sinka çeki dağınık hene topliye. Goriya ve aşirede rüdüre mesela Alka çeki dağınık ama merkeze Alka iro livre. Tadreni Rışkota genelde dveder kedine nüfusa çok saf. Recebi mesela dverdene. Ama ya Sinkatiye dağınık. Ama ilaka bavekatiye vre, am tevcezede bunu. Çend günde o dvirdi gerçi biskado ve jmartın Sinka Batmanı. Takribi nüfusa Sinka de virdi yani taviye çunu bajer. Çıkas ki hacı. Em ye Batman yani kuyruğu günde Batmanı. Em dora 10-12 hene. Ye Türkiye tavi mesela o jiye ve jmartın. Vallahi camina ki saf çedbe em nizan rakam. Yani ama beylik akjeydi. Bele. Yani zedez de şişir. Zedez. Bele. Rasul cema Merdin Kızıltepe hoji. Hani yani kutluğu birini belki aşırı salmasın hep. Alakaya o behevrahanı ki hacı mesela Evveran şahar, Merdin, Urfa, çunu hatne ve hani de Şahiya de, şuna de, nahoşiya de. Şinu şayet em lef pırsın. Em lef pırsın. Em çine taziye vudine, şine vudine şahiye. U tekliye mecihane. Em hiç tekliyatı ama devam tıkan. Yani ya utedi beri aşire behavre digalek müjara de gav davetin, tıfak dikirin. Yek karar distendin. او دناف ود بردوام هم هرم دشتا بشریه و هم جی یج در yani نخاسم جی دستا بشریه خودی یه ما ایرو بیه باوک کنه ریسپیتایی هه اما مزناتی ایلا مده تنه yani kez aşiret lideri teyit kujra dejin tine ama باوک ده ne yani او حیشت گنده و جمارتن بافکوان جودانه ki yani mesela rispiyon ki hacı ki yangundi ki vega البلادر حي شمسدينه او هيج صاخه الباصور كي ابي ما حجي رشات ابو او جي مزني اوكي بو روسيا كي باش بوش انسان كي دراو بوش راح ماخذ له بايرو ابي ما حجي زت او جو كريسبي كي كان روالد مينه يعني چند برنامه هند نا سینکا دکه که هجانی سویدی چند هبن صافن سواد یمه تف صافن صاف değişkin ikinciye hene Kartal hene mesela Yeva Nasıroğlu Yeme Nasıroğlu ikinci hene Kartal hene her saf namatçı bejina mesela ye her imame duyan böyle Ali Güaliçi demir yeline değişkin Suadiye AP mecne veke ye yani dedi aşir jbere dedi her imame ya kurdadı aşir mezini سروک کی عشیره کاریزماتیک هی پشتی عشیر دبی باو ولگندا بلاد بن و گندا داد مرز زرینن her bavukaki sermiyan kiwan heyi sinka yani sarokewan ye karizmatik aylaveyi na irod medem azıntın na da ayla medem yani o karizma beri bavuk karizma beri dedi yek sarok kim bu evet ve gaye med ayla med iro herkes bir mazne bavke xwe uca buna bab şor keki hacid aşire de جناوا و سیاستمدار بروکرات شیخ عالم سیدا دنگبیش درکتن اول پیش بله ولاد ماده سیاستمدار درکت که حاج نزی ناصر ولید ماده بیا ملت وکیلی و وکیدنه ماده بخدای وصاد الشيخ وملا صار ماده نكتنا بله دنگبیش نا اوش نا لا دركت او حاج نزی كي جانا دنگبیش والله نور الله يعني صار عالمي مشهور تند مدى عالمي كنت صار مشهور مدى نكتن ايش هو عالمي مشهور كامل دا دورسي صار عالم صافن هم صار عالمي مشهور بلقى ما تجيب صايلين يعني ازي ميكروفون دريجي كي حجي سليم بكم كا او جيت حقي كي حجي كرم كي تجي حقي سينكا ديا جيت حقي عشيره دي تشني جودا تو بخواستی بیشی تیجی کرم که اول ناوی خو برنامه خو بیشی حبکی نزیکی خو بکی میکروفون نزیک بک حبکی نزیکی سلیم لغانه ناوی بله
هون جلبي قندي درونه ادبي قندي ده ابش خو ايلامه ايلامه هنا واش خو نافشترا گوشش تو پیج ماشش حف مالنم بله ام تپس مامه هون کسی خرید نوامه دتنه ایلو ریسپیمه حیسنانیک بله بابیج ریسپیمه بو بله يعني شواني عشيرة عائلوان بابي وامو پایده و حیسنانیک دبیجی ببوره پیوک پیشی هایی دبی کس ناگیج باوی خو ادبیم که کی حجی انشالله او شوپا رحمتیه باوی خو tam داجو تعدی جلو ناکی ریسک اوای باشون طبی بله ریا باوی خو برنادن ساعتای خوش جامعه دوام بکن باش امجی جواب ممنون امجی هب ممنون پسمامی هبن بله yani beymet işteki jinakın camera başın, ben ne başın imkan gazına. Bu işi piştiriyor bitkin başıydı. Başın camera. Bale. Başka. Ki hacı beri heremame de ev dav doze millet avantajek aşira jî avantajek aşira de hereme de ciyek aşir le xurt bin kare devlet elekeyim. Yani berberi nabı, fitne çe nabı, fesadi çe nabı, şer u pefşung çe dibi, aşir dinabe naxadı, sulhê dawî dike. Yani ew kar li vir jî heye, ji bo sulhê mesela, herêmê diya jî nav aşîrê de, yani milletên cema hîna ew adeta berê ew kevne şopiyê berê yê Kurda. Yani aşir ve vasfehin diki serokê aşira peşkeşe aşira. İşte berê vêga zaptin elbame Mesela ez Kurt bêjim dozê sulhê tên odawa. Tên odî peki hacî? Bele. Tu bêjî ne bêjî hene camer tên mesela têne gund vêka melba hevdeyn êwsa jî hene tên camera. Bele. Yani tiştê ku ji me jî têmişî wara dikin. Bele. Mesela berê ji eşîrekê tadak liyekî cuda bikira diçû cem serokê eşîrê rîspiyê wê ya digo filan kesê te digo ev neheqîl mikiriye gazî dikire digo tişima neheqiyet yani ev wesîfa mehkemakê jî dîdîtin ciyekê eşîr û eşayîr lê xurt bûn û hebûna xwe berdewam dikirin ev jî yani avantajekê insan insanê bi asl û fesl jî yani heta karibe ji bo eşîra xwe ji bo malbata xwe ji bo ciyê malbata xwe heta karibe miqateyê dike ji bo kêmanî û qisûranekê nava de ew devam dike yani ew kevne şopiyan ew devam dike îro ayla me sıkıntıyeke me wextê çi be sıkıntıya me tevayê yani yek heqsiyek êlwanê kapke em karin yani em qebûl nakin û çi gerekmiş ke jem evkin yani. Yani un velev zulmê bike endamê eşîrê jî bi pêşberî sekinin. Kî dibe bira be însanê qarşî ayla me be qîma me jena. Tabii ne ser zulmiye ser heqiye adaletê. Ser heq û adalet. Em ne zulmiye dikin û ne zulmiye qebûl dikin. Baş. Ziyneta ayla me. İslam jî wê dibêjî. Dibe ne zulmê bikin û ne jî zulmê qebûl bikin. Heta Peyxember aleyhissalatu vesselam dibêjî zalim dibe mazlum dibe alîkariya birayê xwe Müslüman bikin. Sahabe ne dipirsin dibe ya Resulallah me alîkariya mazlum fehm kir yekî zulüm lê bêkirin merê alîkariyayê bike bes a zalim dibe a zalim jî hûnê bi destê bi darê zulmayê bigirin hûnê ji destî wî derxin û nahêlin zulmê bike alîkariya bi zalim re jî dibe yani seyda îro jî aynî sornek hatiye ba min ya meriv gerek adaletli be îro genelde jî daw dozê me ne bi resmiyetê ne em nava xwe de ku em kar bin em hel dikin ku ji me biqede û biçekî em bi alima hêj dikin yani em şirî jî hêj dikin haq be jî hukuk be jî em pê emel dikin ji xwe ku ev camêr tune bin divê topmê de mahkemê têra me nakin têrê nakê pirsgirêkê me Kurda pir ayne wisa û sornê me jî saf insan îro jî hatine min ji ware got min got vêga em ê bi edaletê bi heqî bevre bikin her serê her tiştî heqî lo meriv ne alê zilmê be alî heqiyê be خودی کوچ سج مته ام عالی حقی محافظت کن دعفت کن حتی جمت قده یا باش یا او که حاجی یعنی de jina dünya de mereç hakkı ve adaleti بدور نمینه خود adalet tine bel ciyeki بله huzur jitine بله
Yani seri her adalet etsin persi. بله yani adalet tüne bu bir yari derke bu ne hakiki Diyarşı ki nekhoşi çe bin davdos çe bin gava ku adalet hebe adalet peşiya her çi dibra. Yani irod gundaji و ماله دجی و عشیره دجی و حتی دچه سر حتی مصنعتی حتی یک دولتی جنت مشتک گاوا کو سروکی مرم نه عادل به اویش چه نابناش سری و گا پاشیات سکش پیشیار نشتیه دجه سونا کفره سونا ظلمت یره که مرم نه علی ظلمیه به عدالتلی بمر بله yani ورجی دبیجن پیشی دبن ولاتك كفري دبه هبونا خبر دام بكي بس بظلمه هبونا خبر دام ناكي çünkü خدا عز وجل جيت قرآن بيروز دبيجي بسم الله الرحمن الرحيم دبه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون دبه اواني go zulme dikin pırdinezdi bir inqilab u devrimek çava ve ben kulpandın ve him bibin ve fem bikin ev zulüm berdam naki Peki hacı beriydi, heremedi, ne hasım du gundadı. Yani evciye go aşirli, u hamu merve hevyaji aşir habu, ne merivji bun, ode gunda habun, evara millet şu oda, livir lugunde var. No, evci rabune. Rabuye. No. Yani hiç... Ma televizyona tiştek ne işti. No. Ucav telefon derketine vega. Yani tene ode, ki dareni serid berde telefon ederin. İca mabra neşine mevani ya bu niş çetre. Kesiler udne hey ki hacil ode. Çünkü am ana jer oda ten mevanten peyva peşiyat be avar buna gundat panaya riyat piyayı oda hoşi. Ana mevanten. Yani ya mevanu gedana. Am mevana hastken. Gundiji ota gunler runen tübü ve neve gundiji varın. Hatta l'heremama beri yani ağay gunda am hoji giyaştın. Lehundur ali mali şivu taşte ne tuharın. Şivu taşte wan lo ode bu ki lo ode ba bir şey daha dıkazı. Az evçte ku deji ve kevir ne mal aleme. Cema jinamayı ve gadisa nisbeten alem mardine aleme çetirin. Beli. Ve ga emji ale serhade çetir. Yani kültür her darıl viyali kemdir. Çıkartçe ev var yani ev televizyonun ev internetin. Xude her tişref ast. لجمع جي قهوة تعالدان كي هجي لودي جمع بري يعني جمع قهوة تعالدان فنجان نال باما قهوة مرتكس ناخو تنت كولترا مده تنت كولترا شدان لودي مثلا يما ديسا çay قهوة çay قهوة çünkü günde ali çiye دمس كولترا وان دمس بله بله والآلية طوري مجرد حليل وبستيق باستيق يما جدا فيجا مددن يعني بيوانا كو ميوانتين meyve sebze de herkes koyuyor. Böyle. Debraval serçiği ki hacıya günt yani çünkü ez bala haddemi Grik hani ne çiyayı ne beriyi Grik hani günt kısmı ki ve jiberiyi ve go yani despeka barnameji ve go zaviyeme inki kemen debrava serçiği ziraate ziraate yeme vega ardeme tevdeşte dene. Ve mecrد seri qira. سلیقه رجی راسته اردمنه تاپولیه منه زراعتا و گنم جهه نیست که başka un tişkina ne heja kanal vaatiye hema dest avin nekirge avin jbaraj etejwa kanal atiye heber nedan beli لفر av kür dert kevi bir mesela bir eme 100 metre dertten hafta 8 metre dertten erde gündi hamu hey herkes yelbame dabra hamu yajid be herkes rahmetiye bavem lifre haji kurap yemene rahmetiye bavem herkes tapiye ve çekirge ve ka toprak reformu valla ba adalet bu rahmet tapiye vaktiye berika ve jnebi sevi herkes eşit erde vadayvanı tapiye mesor nemet rahmet adele galak baş gidiyor valla ايش اوج مره ما ميراثاوي او ما بله عدالتلي بو سر عدالتي بو بابا ما هركش فيزانه جي كاري برسي جنديجي لازم برحمت مرve مجيس gerçekten Merve خوام razine ve amjwaji sağ memnunum şahsen. Merve meş saf temiz. Birçok hususiyeti hosinki peşin dehremedik ki hacı mesela henek aşirhanın nandarın, henek halimin, henek pırdindarın, henek melapırın henek adı. Yani birçok hususiyeti o aşirci zaman da geçti. Rast, dejenere. Dejenere. Bu ne vega zaman ki rışkota bnane xo meşhur. Beli.
بنانه خو نانه خو مشهور میوان پرور بود ناندای بود دلی درین دجنه سینکات زمان بره بلالی بود بلا کربونه sürekli şarkını deru dore xol alkiya ruşkotya racebiya ramya sürekli işe var şarkı ama iro nefsane iro mlahil min efendine hadi xodana iş kare xodana o berberiye beri namane na yani aşire ciran jinama na ti ilişkiya mev iro am alki cinare mena ruşkotil viyali cinare mena racebine ramine am savj ve arazine u tıskıntıya mavaştın ام دیسا شینوشای هفودنه دنه مقیز دانه هفودنه قیزاینه خودم بونه و کایلا که مجتهب ام عشره در دوره مجی مثلا المروه مبرینی رامیته دهنه علکیه هنه رشکوتیه هنه پیرکه متفش در دوره منه رجبینه یعنی نیوه آیلا مبونه رجبی و علکی و رشکوتی و رامی و حبس بنیشیم چه yani belki tesira veya jiheyi muhakkak ya پیرکه حساب چه بیه Nana tekliye me tavaraj yani ilişkiye meci başın Allah çok şükür. Sıkıntıya mev kesiştin Allah çok şükür. Elhamdülillah. İnşallah ji çena bu adete beri brastici ne adetni baş bun o düjmnayı berberi u nabena aşira du dundur aşiret xapxa. Yani elhamdülillah millete Kürtçi ve millete der dora xok cirane xo. Duy varidi ve asra paşiydi. Brastici gavni ditbar go jvan kavne şopiye cahli bdur gavni ditbar duy varidi avetine ve go aşire der dora ve şu nave kısmaki ve jmartın bu hem yarjı tekliye hoşun hem şinu şaya evdene وسخنتي ما واجتن بخد نبكى بين عشيره ويج دقش بون يعني انسان دقش بيه شرط ومرج دقش بيه نا صاف قوش دقش بون يعني بري يكي سالا قريب دجمنانتي باجوتا انا كوري خندكار ماموري كارساز اصناف دكاناوي هي يعني شرط ومرج جيانه جي دجمنانتي رايدينا مساعده دغا yanlış فهمنا که بري مسلمانيا بري وك يروتنا يعني نظام بون 100 سال بري اري وصابو مثلا قال كم احمد وقت زر جامعه çekim دچن ملاكيتين كادجا قبل نشاني مبدا هو قاسكو نظام بو ne yani İslamiyet iro savz edebiye ere dejin yani ne قبل نشاني مبدا ere nizam bu ne قبل çek cami daha dert zerjde bu ne ev ceze camiye keçekim nizam bir قبل kurbabiye yani iro İslamiyete iro zedebiye iro خلط كفي انترنتي مع لا قرآن يدخلنا والله ينزل جنجاد ريني وعزال متك يعني مالي herkesi cevavi değil. Amerika da ne yapacağız mallar pırs babam mallar babamla ne cana pırs خدش çim mallar kama kırkavi az şiret alet Ne yapırsın sen? tabii yaptı pırsın yani o var yani pırsın o ayrı hem hanekat kın yani iro İslamiyata iro heye beretine bu kiş dej braveje avli zulmiha bu zoriha bu iro خلش خدای خود ترسا والله نه هم حقوق تبي زانك وبخوشاشنك دغه کو ازلمی الحیسال بکم خدای واره کما نواجی خزانم ظلمی لکریه کوس خوشاشنك حتى من خوشاشنك خوشاشنك هاي مساله او هرچنا مال الدنيا كتير بجدا انسان او خرابه bu menfiat ve gazlami nemaya sozu bakçı nemaya ebvenaki hesap üzülmüştü topluma mezzede necelebiye pireke me yanlış fahmnekin ne koş pireke asım az kadın akhriş zanım yani pireke meji deje özgürlük ne bir şekli Gorya xoaz dejim belki yanlış sen ekrana logo hıdardıkın ki hacı ne tırsmış pireka yani ev özgürlüka pireka jizedez de ne bir şekli yani tledreni ev pireke çim de vizaruki ev zaruki de toplumda çıkay faydalı begelo tabii ev mevzi ayrı konine yani azadiya jine yago hudude Kur'an-ı Jirdaniye je mestir azadi tünü ev azadiye tef saxtane tevji ayla parçetkin tevji izzet و rumeta jine dedizin azadiya brasti ya hudude Kur'an-ı Jirdaniye emamoyan nas Vega sayda kültüra Kürda ne kültüre me tile drenit peşya din denece aslında Vega tohtel tariha Kürda dreni zamanı beri hakkı pirek zedetir bu vega aslında yani pirek saf kıymet bu nava toplumda iro top bir yasaj dertkin ama kadri pirek etine yani be tırs iro xalakutke
اما وين بيرك حسيتا بيرك ابو قدري بيرك ابو مساكر يا ماجي تقول عشيرة جوتي لافدا بيرك وقت تشون تس قارشي بيرك ندبو دا آيلا كده جواك شرك تشد بود تقول بيرك وقت تشوبونا خاطري بيرك ابو ايرو اتش نمانه ها خصنا ياسا kadın haklarıdır. O zaman babalar günüdür, anneler günü. Yani bazı şeyin abone işte. Gerek terbiye zaruk bide. Ne bavi. Tabi bavcı önemli. Serdiye. Ve Bediüzzaman Hazreti Öte tariha ve treni. Kusurinerim çetir zan. Diyavi gotiye min be destmeş şir ne dahi vi zaruki. Baviş gotiye vakti mi gaye khoya kaspi bir çume nava arde khoya min gem de ve haspe khodaya min potek lge haspe kho gredaj buna arde khalkinek. Ecbu insana jev zaruki çep. Efsaf sek önemli. Yani alme İslam edbejin terbiye evlad zike dedi despedik. Bu reji o her du minake wadan brastici gelleki bi kıymet. Tabii konuya mı ayrı mesela ayrı ketme. Keki Hacı Zedis bizi verim serva az bizi verim ser keki Hacı Osman kahun eç bejin der hakkı günde xodi der hakkı aşire de و ne çi bejin jmarre. Şire meşgam tabiye az navem Hacı Osman az kure tahirim. Ahore keki Hacı. Navem Hacı Osman az kure tahirim tahir kure bahriye. Beli. ويا كلام كي ونسى شعبار هاتي شعبي وناش خدش ورازي زعما ممنون امجي ممنون جبو دريه غندي خو ويا مالا خوش مر فكر وبو وسيله في برنامج بو وسيله ام هفدو بناس ام ببن دوست محب جافره ام جيت بي واريده هونجي جبري دلفي غندي موخينا دلفي غندي دش كفنا شوبيه بري عادتي بري یه مایی چی مایی؟ او عادت کردا و گندا و گنداواریا چی مایی؟ تشکی بری نمایی. نمایی. تشکی گنبن خوزی افجی آنا هوا جه بری چی؟ والله بری تدی جوت بو شوات هبو مرواتی هبو ایسانتی هبو. بله. مازنک هبو ما اختیارک هبو ما قدری دیگر. بله. کار بوده حوال هبینه مازنک هبو. ما شارج بكرنا ايوا افكار دكي كي حجيد بي ملت لفتينين او هذيكي وهذيكي جاركي رحمتي شاكري خاطي شريك قريبو ولاد هم ولاد يمن رحمه خدي ليب ماجي بهبره خبر لنا زمانك بلي اجي تشوف قيرات جود بازاروكا با موتوري ام سريع بقلبي هو عجب اسلابي بكي منكب سلابي بكي منكب والله ابي غازي بكري وبرازي كاورا شيخ موسى كوري مشتمر تربو ده شيخ موسى كوري بار وبرازي بيقال بام اخا جرابات كنيت من اخا اي نور راس بام تبع خديك بام جا لجانا كي حجيت بين اغا ام çöplük Kurdit ben sergo هونجد بين سرغو نور دبي اغا وك سرغونا حشا حزورا دبي شو بافي تحمل بك والله بري خوش بري خوش بني شوكاي هبو ماضاتي هبو شواط هبو عيسانتي هبو قدادن هبو هر تشت هبو بسلمانتي هبو بقعد بسلمانتي كاب سلمانتي بقى تبونا اسرار شي بيس دبو تقول لك ياك وصاب كرنا اختياري ما در حلوي فلاخت Yani gündi hamu bhavr tepki ve reaksiyonu xoraydı. Yak maznak bu. Mesela rahmet yapmış Süleyman. Beli. Rahma xodel vamdı. Teşekkür xodel razı be. Ev bu vakti bu adam habat nek tecihad şert kirib haber kirib wal bahratan. Yani kesin ne dasar peyvayı. Peyvayı peyv. İnge hoş. Beli. Ve بعد يقول لك اذا يكبه او انسان بحقق خوب زان به. Beli. Kur'an zan be, kitap zan be. İnge adalet هبه. Yani habki او وجدان و مرحمت و باوریاوان حبکی جباوریاوان جدهات جبر باوریاوان قوی بو خرد بو وجدانوان اج تمام بو شفقت و مرحمتاوان اج تمام بو سری هر تشتی باوری کم دبی او جنامینه بله پیغمبر قرآن مال پای هر بله خلاص بودم اوله بله راست والله مشابه خلیتیه بله اچی محجه خدا قبول بکنه انشاءالله اچی مروزا پیغمبر میتخواد هدی نظام یکی وری بو می دافع کرده بله
بشبهات خودم ام حوالي بجوانا چار حبو قلت من تسير ريالي بدي وحوالي تجاري كبازده پیغمبر علیه السلام گو بله تم كبير يقول بله ابي يجو ولا قالت بيبكي ورتاخه خير بله بقى çapkım ولا تبكي ورتاخه خير بله مصاب نفسه يعني تتعدل يكيكر بشترط خون دي اشتري جاب ورد عليه بقى حيلا من كيت خوده قلت يا تي بازار بدي وهذا شيء تي بدي حوالي تجي بازار بدن او باش فتا مالا ما خلاك ابن انت وجا خبر كور كده يعني كمال بيجي خدي يبقى الا هي بي بيغمبر اجاني هر حاجه çıka خرابش يوتete كبرزا بيغمبر الا هي صدي بيجي اتوبك راست يعني او عرض مقدس راست او شوق وهيجان وجذب وجوشاور جداي براستي هذا جو راضي بك يا حجي سيداي كنت امسلاف كل بيجي يمكن حزدكن سيداي كنت جي ما نافي خو برنامج خوش كرم اخر ونج بخيرات برنامج ما هذا جو راضي برحمه الله بابا وبه نافي من سيبات الله بله سيدا سو اسمه قناخ بيجن سرشاوا و نزیکی سال کنی فهم بیجه از دوی گندی ما اصلی خو جباتمانه نه اولی بله آله کرجوسی سرچاوا yani batır gizli beji بله و ساکریه بله yani o niziki beji bana vardır بله yani işte göz beji يعني الحمد الجند مسلمان جماعته وهي خطبت به اولی yani درسا زانوكا شاگو و شاگ گندیجی زنانlik شی evji gotin ifade kirin yani vaka beri Müslümantiya beri kim buye بله yani cemaata beri ez bejim بله ama inanç olarak daha çetin yani بله eri beri Müslümanti hebu زانين تنبو zanin tinebu انا زانين پر عمل كم samimiyet hebu مش سروي قلت يعني samimiyet hebu بله ama zanebun hav kastinebu بله bir zamanı zanebun heye ama Müslümanti Bale. cemaat olarak Bale. hak olarak Bale. maalesef بله hakatine بله والله سيدا تدي معلومه ويجي پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبهون همي شوانن وهمي جي كريخون مسؤولن شوانوي گنديجي يك كي حجي يدداجي هون يعني çünkü ev gund ya her diyat ki ete tu dinde tu peşivanı ki hacı da aşiret peşivanı jber ve yani خيرل vi gundi bu hasta ve bu malume ve ji malka ve hasanat nivîsandin günahek bivji hune hesabı bidin ahiret eznavim deftera te nivîsandin na ama hune hesabı bidin ve yani Xwedê Teala ve beyav ki hacı tu sermiyane merve xwe tu karî bû berbest ve beseyda ye jî wezanî bû çima bi zimanê xwe ايوه زمان عادي وي دارجي عادي يعني دارجي كده زيورين ان شاء الله هجي از بهبي مي يعني سيداي وكو وسرميانه وكو كي هجي دفي گونديدي بيشيا خرابيا و بگري بيشيا باشيا و وكي زارو كان سيداي درسي خندكار زاروك شو فياس قران كرسي وقت قلت سبيت ك هنا بله يعني زاروك قدرك هي پشتی یاس قرآن کرسی تابی تحتیلا و چند روز تحتیل جدنا و وقتی گو مکتب دست پید کن مالسف ساعته مکتب یه درسه yani تنگ تنگ چید و جوی زارok نکارو بله yani دور دست قمتیه بله daha doğrusu sisteme ki nüçe bu belki uzanı var بله mekteba deji Kur'an kursi بله yani راست Kur'an te ev kırı راست mal olarak hayata peygamber aleyhissalatu vesselam ciddi ev kırı بله ama maalesef ev hamu behebe ok nebu بله çi bejin tamam nebu yani Bale. gereke mekteba da pişti mektebi camiye devam ke yani vaka yaz Bale. Kur'an kursi pişti o xlas bu mekteba da devam bike ama ev
گوریا گوز ساعت کم گوریا گوز من 20 yani ev heve tamamla. Yani ev proje serfiraz ne bu? Proje ki sahip hoşe. Serfiraz ne bu? Ama maalesef serfiraz ne bu? Yani hev tamamla. Yani oysa ki hev gerek hev tamam kır buna. Ji mekteba derket buna cami, camiye ji go derket buna mektep devam kır buna. Maalesef bu şekilde devam nake. Yani duya konuyu da sıkıntı ya. خدا جوارازی بسیدا براستیجی ام گلک ممنون بون به برنامه و به هفناسیا و خدا جوارازی بکه که هجی ام هدیه دیتن داویا برنامه خواه دما کرمدار به دما جبا ما هاتبو و قطاندن همه به داوی بویی اون حزکن پیشنیاری خواه یعنی öneriye خوی پاشی شغل دقاقی دو دقابه جن و سلامه که جون کارن جسینکیه یه باجاره جدا یه مردین یه رها یه جیدن اون کارن بشینن اما برنامه خوب دایی اون سر چاواراتنه چاوانیشون خود جوارازی بیم از لاوا تمامی سینکای دنیایت کم چونکی دانخن سینکی تمامات کم یکم سیر که به تلویزیونه ده اکران تلویزیونه ده و سرسرات نسر خود جوارازی بکه که حجی چاوانیش خود جوارازی بیم اصام جیه ممنون بون ام تخوازن کن پروگرام جی خلجی دین لمیش بکه خلاف ودنه ناس بکه yalnız gerek graniya mepçekil ser toplume be. Vega insanı xwendevan hale wa başqa. A peki mehe bu Hacı Necat Nasıroğlu rahma xwedê be. خدا رحمه خارشاو بکه. Digo bixwin. Te kî çubale ev gotan ala bixwin. İca xwendin gerek em toplum olarak em gencê xwe zarkê xwe binexwendin. İnsanê xwendevan hale wa başqa. İnsanê cahil jî bi Xwedê feyda wan nakece topluma me jî. İca em tev ser vê nake bisekinin û televizyonê me jî û basnê me jî gerek saf giranî bine ser vê û terbiye. Hem eğitim û hem terbiye. Tabii ev hevene. İnsanê xwendevan halê wa başqa. İnsanê cahil jî bi Xwedê net kerî toplumê tên vir û fesadî û dedîqodiyê pê vê jî kerî tiştekî nayê. İnsanê ku bixwîne vî şê xwe ve meşgûl dibe. Ji toplumê re jî feydalî ne. Ez dixwazim ku herkes bixwîne ev topluma milletê me, insanê me, ummeta Mihemed bira bixwîne. Ancak bixwendê bigîjne meqseda xwe. Îro ev hezûrsîya di İslamiyetê de ku til temelê birênî caltiya me. Ev agirê di nava me de tamamî caltiye. Ku me xwende bûna, topluma me pêşket bûna, îro ev şer, ev xûn ê dikim ê batana pêşev batana girtin. Seriyem rahat جوارازی سری و سرگلابه مالاوا آوابه دریه خواه یه گنده خواه عشیره مالاوا سر چاویم رات مال پدیبه بله تماشاوانن هجا ایروژی د برنامه عشیرن مده ام لخه لبشریه لگنده به هرزک بون به پیشکش عشیره سینکا بکک حج سنانیک ناصرولو و مروی ویره ما هف پیوین کرد در حق گنده خو عشیره خود مرونی کردن براستی ام جگلک تشته گود در حق هرم و عشیره ده منزانی بو آگاهدار بون دماج بو برنامه ما هاتبو وقتاندن بداوی بو امجی برنامه خو بداوی بکن حتی هف گیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته